Nyamada City kind with 12 points. Ever Honum, Heart of Lion, Etos Menu with 11 points. House of Folk, Abe fifth with 9 points. Ever Man Santiago Toko, Ekoswa at the 8th position, one man, only 8 points away, and in Smith Ghana Premier League. Abe Kayansa after match day 5, no, Santiago Toko, another 4 games. Ever Honma, after the game, Coach Bashir Hayford, or no, and a coach Edema Heart of Lion, in same to the intense more kind. By saying it, and I think my boys have been able to manage them, and 1 point away, I think it's enough. Now we are playing away 3. We have played 2. We have gotten 2 points. We are going, so we have to make amends at home. Of course, and you've seen the team play today. What needs to change going into that next game against Gold Stars? Or when we go back home, we'll do the needful, and then we'll see what we can do when we go to the Gold Stars. Thanks very much, Coach. I wish you the very. Way and in summer, Coach Bashir Hayford all the 2 hours, so no 1 point now when you know, and you good Emmanuel Pano, no 3 away games, and our about to us about we are Kabako at Saber, no other also any easy man who can on your Santiago Toko, a boy, ever winning, so on the house of focus, so and there are teams who are just say, any Asanke to a crampo, away, and in semi final. So now, no, any house of folk head coach Masoud Didi Dramani, and so it didn't come some so every 2 years after the game. He's the manager of Heart of Folk. So it's ended here goalless, and both teams are going home with 1 point each. My name is Mutale Akubu, and this has been match day 5 of the Ghana Premier League here at the Accra Sports Stadium between Heart of Folk and Heart of Lions. I did this with Felix Romack and of course Alfred Nelson as well, and Benjamin Willie Graham was in commentary position with Josiah Okokwe. From us here at the Accra Sports Stadium, we say have a good evening and see you for match day 6. Way and in summer House of Folk head coach or the 2 hours 1 point in a very, very important part. They say when Saka and Nicholas I brought on my way and in summer for now. Nyameba Sunday, the big match at Santiago Toko and the work of Morocco with that club, athletic club, and a BCN just says I give no history. A room papa a because of Accra Sports Stadium. They say no gate, you know, since some Namuda, say you take it and Kwana Abato. Don't take it to be our gate. I just say, we will remember say, you take it once and say, no, they say, here, popular standard, 50 Ghana cities, center line, 50 Ghana, and then VIP, Biano, 200 Ghana cities, I could as escalate, and I say, would you remember our transport and say, in the city, over dial star 365 star, now about 1935, and that's why I asked Santiago Toko, date at the tray, you know, nobody has also about hash and what to take it, come, our Accra Sports Stadium. Say we and some free game no abeken say be say Santiago to support bia say onwura no ahwe na bibia enkoso na match day 5 no of Ghana Premier League say na man of the match ni si echo honum Abdul Salim ono sinaka na mo diama or the man of the match no versus Dreams FC no GC ni na so honum Adina Bulu one also any on sina kan at the Nations FC or the man of the match or Mina Santiago Toko it's Abdul Nasiru Engineer man of the match, Osina Kain, Edema Visions, FC Abdul Ganiyu, Osina Kain, Edema Young Apostles, as you say, Omane Basake Holy Stars, shall we trouble 2-0, no, or no, any team man of the match, no, ADC, Mas Emmanuel Mama, or no, Osina Kain, Edema Samatex, FC, about 11 the share, no, or no, ADC, Mas Ali Al Hassan, Osina Kain, Edema Carrera United, or money Brokum Chelsea share, no, now Branton Modern Money, was so Papa Daniel, or say senior, one also Osina Kain, United, say, or more after heat papa ehona nyamne sodo oblasha on GC nas Emmanuel Mafo Ediana omone Beche United share osina kamedia no on GC naso ena ete dogle ono House of Folk any Heart of Lions abranti on masa onimbo brutal dey say ono no money mono soro menya na say after match day 5 no top scorer say ni city Richmond Opoku osina kama Young Apostles of 4 goals hono man just ono ena ehuri Edika Emmanuel Mafo 3 Ediana Samuel Atekumi Gold Stars abet amwa 2 goals on Santiago Toko Lusina kan to so sa match se bia ekoso we ene ye gina so ne se efi sema ye boabo no na no pania mano ne nsem no ye di asi Amansan de so Katakyie 90.9 FM na eye KK prepare roofing ene omo ekuta ye mu ache se ye di agudie mu se 2 ja e de ema na open quality roofing sheet papa dia yom o ma so o mem ha ba bia no omo aso ni bo ne se o ma ben ewo ebu akwa ache se
say Oduro hon ma official filling station hon ma and omubuto omudo omuduma sheshe hon ma tise alo zinc roofing sheet no go 4 5 and 6 solid in now sir ebeka IBR roofing sheet IBR nails roofing nails ordinary nails 3 and 4 inches in now upe bi abodue bi emu ati say den say de kwampa na obenya bi e wona so helper na hodo wheelbarrows ahodo na obenya bi e wona so ya betimi de edi uduma to ya contractor we fewura ada so ye bi a udi edan huduma obetimi awom na so na so nya wheelbarrow ni any helper na hodo nyina no e wona so je say open our zinc roofing sheet kama pa je say enso gu so entity enwe na achina je say ebe hohoro so ene kama pa uwem e wona so be ye bia kama e de amase no di nka da to ani no owo eguakwa on shell filling station e dey be a traffic light no e wona ho a en omo nti say ufri mpase tie nyina hini ba bia ni ene mpato mi na chi onyina no mikom amanchi ade bia mebo hodin aha ho nyina na ufri e ho ba na say e ho wodo ani be kirem e wo eguakwa official filling station wana ubusa akwa ketekete kwa na obecho keke prepare roofing na so akwa jiwde na ofri tepago so achensu chese atumako fodia be we ya potoro ye be na mo fi hodi in fence wasi how dey si in fence ho nyina chese owem ohon ma Oduro ma betwam na ba bia shell filling station no e wona ba bi ho omuni bi mu ho no agi unchanse kama to ye dan wa o pese utubi na okoton no be yan hye no ma bia kama e de ma number ni 0243 255 309 0243 255 309 me say susubi 0243 255 309 wem ewo keke prepare roofing na wono mo eni nkomo enfa wadensi ehunye menyina no eno omo no empebi enma our of favor multimedia na efe ona no pe omo woto ase eho eno omo dima omo du bus stop won ma otra Tours Junction hon na omo ne Methodist Church Junction no ane edi enu he so ope tese odan no wasase me size ye se ope se si dan a ebebo ama bibia ye obedo dan plan kama e de ama wasase so wato wache ena so se ne city a obawe ni nyina kama e de ma we ohene se de bibia amaka no ye nana na pese onya sika fa amante o kro ma we ma so ya oba be serve bibia kama no atete bibia kama kaze o a high police station that we betim de si we bibia kama e de ama photocopy ahodo nya we type na ahodo lamination ahodo receipt any invoice ahodo nya online registration like printing ahodo banners ahodo nya no oba invitation card ye funu ati se ni nyina we e wona so t-shirt ahodo nya no or print a pure dinia de adin na de gum passport picture hold picture frame che say o pese o ye frame kese bi e ye citation ni ade adin ko che obi a ni nna no be e de ama ho material our of favor multimedia so number 0555 491165 0555 491165 and 0545 959035 0545 959035 wem our of favor multimedia aso ntu fe buakwa ne nkawe na kwa otra Tours Junction na chese onsabu kumsu ho ma amane Methodist Church Junction di enmu ho ufri empatro mi ho na mechi wonya na eba chese wonsani faso ho ma no otra Tours bus stop a omone friends say Methodist Church Junction no eni edi enmu ho mehwe no ma yebia kama e di ama ene anopo na ejapata house so ana eto ne nsa efro ene anopo hihihie wo ejapata house say upe bibia eye talent works bia na upe bibia eye talent works bia na obehwe no aye bibia kama e di ama ho tu wa so wu no obehwe no house bia akwa hunu bia opese udidi dwuma bia no obehwe no aye de kama e di ama ho wem ye ne oni Katakyie FM no the same building mu oben aferi community hospital say Oduro ma 1000 emu assorting ni nyina e ho no obehwe no aye bia kama number ni 0543 374617 0543 374617 nessa only any juma program ewo e fence ewo akini yes waso aferi community hospital yes na tese ade hospital ya jatum se wo yade ohaw amane bi abra ni binya bote ni ahwe kama na de tense efi edadwada edikopum efiada no antenatal clinic braninya bote ne hwe kama na se mama fofu ni ade no ba bi obehwe bi asera akwane si ada kama edwani a wo se wudie ni ntutu kama yampeso ba woni se bi bo wona akwa no oboba ne se ne nsani ho enani ho ne tika se da bi yesro aferi community hospital na doctors for woni ndi nyansa hunu a ebinya botani so hunu ni ahwe kama na aferi so eye clinic so wo any problem a na no yake no yake kan newspaper review se ye chire mi se mo any problem se cataract no yake se edu munya pa mesro bra
after community hospital adie bi efa wani ho se wani no say glaucoma say dey mesro nya abotene bra for community hospital ibinya abotene so hwe kama eyeda eyedwada ukuada na afi so memenda na enyi so nya abotene special doctors ya mbe hwe kama dental clinic na dental clinic mitem say dey see onumu problem bia no so no nya abotene na say bia kaka obu ho no mo badie mu a na agigimo ne ase mesro bra after community hospital na nya abotene hwe kama awo dental clinic no osini onum problem bi wo bia edanso nya abotene ede hwe edwada bukoda na afi so memenda fertility and gynecology clinic on said the bia metaka say bu hon ma pesa wo be me bu hon ma se bio na otimi di ehemu na nso ne hunsuo entimi enyim oba no mesrawo se awo winsensam Mr. Aferi Community Hospital. Ha, no special doctor Bina Boto Twitu, Obu Mawali Bebrebe, Mawali Fie Bebrebe, Ebia in Film Facia, because I obey Mr. Winnie Baysam, Ebia Oberman Hunsuno, Entimi Angoba, and I said be a program if you're Barno, Nabotenebra Aferi Community Hospital, Dr. Sibina Botedo of Fijima, Etu Kama, in the Hunde program one home, like I say, yeah, your child, the also here, now so who and so Etima, saying Yadom, Mawa, maybe what is fefe kama odi asempa oti kom ha eyede mesrawo ba for community hospital nya botide ntwitu se de be ya odi ohunso ebetim awoba unini ese okeka ko 40 je na wotwen enti mesrawo a eye aferi community hospital na de tiene se Sabo so chronic disease obu homa yadie bi atene ni mu a anu adenye papa aye kwankro atene ni mogam nintin nempema cha kese wa kwa okwa nipa ni ho entimi tono mesro sa yadie nso no fabra Aferi Community Hospital enu jeje bia abra oba doctor so hono nurses so hono ma omu twa kama omu oni ndi hunu so hunu mu bedi nkoma kama ohu ma pre na science o yale no 50% na to se hunu ne ko na afi mpanifo asa tra science hye bi o hono ye ne de ma so de be ya yaje na aye kwankura etum no mesro bra ne Aferi Community Hospital ni nso betima bo ama onso ohu etimato general OPD kase no so no da bia yemra na afi so yade bia wo be kase han ya mo me yade so mesraw yade bia wo bia bra na doctors nurses specialized doctors specialized nurses ina botene mfa won transe yemfa mfa fide nyen kasa nkyerɛw nyen kyerɛw do so ye sede be ya onso ohu betimato wo Aferi na kase ofri komase na ba Aferi nkawe yewuni fa so ha na kase dan kesiesi honuma eno so edi ehina kyese adwuma ye no ede bo nipa mo ha nya mane mu nso no doctors and nurses ebo mo amesrew enye asem ketwa yemfa number yi na yemfre wo mu na de akiri adwene bia nso no eno mo enso eni kasobom eye 0240 176 502 0240 176 502 0240 176 502 eye Aferi Community Hospital yamra na omomoye yade bia edi nya no meso enko ba bia enkasa wo faka me ko ha e bia wonkonkodo nti wo ha wonti nkodu na se be ko wo kwam eye ha ena dodo na Aferi se ji ketwa yade bia yenso be treaty na wonso onya ofa hodie boss okay right and the any let's go that sing the obachia no yin say akwa so the pengese kana why who we the way so be say ama wa ha me ba to matia pengese me fa sa akoye so na machia am so penyin Reverend Adama Botin Trinity House of Anointing Chapel da full body bismarck or heavy also mencha kwa sonko so atache Reverend Free at Isaac on yere omonfa show inagro Saviola Babylon shop and afi me chama ba ko pe data me chama Ike my soldier now yes chama Ike go heavy yes chama Ike go heavy in my body prensa me no more entrance fashion Master Prince automani be Kebia Alonso of Ajesi Aferi taxi banko omonfa show inagro akwsia donku ena me wamo kote covet ya tema boy enso yetie show identity enso inagro kura kote covet tema boy edamenu Mushak na chese wiki mu megin se masa
the media mu bedi ne be hino ne be hin be grupa no se mi am boss an kasa ni din chase a na ke se ono so no be hit grounds wo pa enso enya sem ketwa na se Pentecost wo no ma kon no na sa na tie ne be MGHS ono so show yi staff no ma bi mu den dia ai ana making oh se me kai odi asempa ono se ye ni ase wa se de wonte ye no me hu photo no very mo ko ne be MGHS staff no so nya hu gro kra Mistress bana hene ono so just ono ko on match so we come nya dade no ai madam Sherry ai say me nantina be na pimu fie ai antina we heavy pa na be MGHS ono so madam Sherry ono nyina say ai say suru say asaf bo panyina obodi bia so we fu kuna so be chale wo do wi ye nkasa we tire boko wo de nka hwe no de nka hwe wo de asempa boko wo de nka we tie de me de me ambo so nkasa fa ko chia no awo heavy pa cha Mike anam so de ka se ko bi oni mi no ba e bia no enye ntia na mekum de afa akire nam so de ye bi cha Mike me bra pa no heavy ai ti mi asori o odi asempa ko ni blender ne kete o njini me ni na ayo banya ka we are men ko ai boss hana be ma kwa mi da odan ma mi da se okay mti ai mi da ya nya bibia na ya mi da skama okay mti si bia no ya ya yi mi ba so boss aku di baga diska I will just get 90.9 FM Amansan Dawuro eso eni ena wasugusu a otie no anopai eno eti ye adwumaden ne de asom ye my Ghana ama oman no atumi afa no ntuma papa so atumi e de efradia eye KK Paper Roofing Company Limited, the champions of quality and affordable building materials. St. Louis Ventures. Now, pay. Yes. Da. The woman is a saint. Oh, I'm a permanent and Charles on Command Saint. Okay. Me Charles Saint is I am fast at restre. We need an annual. And I'm Charles Saint and house restre. We need Mugabe. We need the then yes, and down Mugabe 3 and clubs and then grab and club me. They are both from the man married Libya. If you are not paying, we do senti hodia, and they say phone papa, open quality phone. Yeah, just say a year phone cover 17 Pro Max. They say be able. And yet the battery show me you. There will be a more and the Bakubo man, Oko would do, and what the battery shim. And I will young was after the battery energizer battery. And I'm going to and guys, the whole story of the whole family home baba. You do on my energizer, the baby, number say to them the amount. That's all the call. Oko do for Nyameba. 80 and a pay the same news what no ababa said. No bazawala, no come say bia. Full papa de fear in her. The phone burn our accessories. No, now, Oko, cell phone, a watch now. You didn't see you cause them. Maybe on Tia when I do say Louis. So, watching you see you cause now. Just a phone at the hammer, no ball, sir. We see you call Makasai Lubian, a do say Louis. I see. Oh, I take you again. I'll pay iPhone, Oduro, and fat and sign a St. Louis and call. Baby, I was a whole idea. The aqua could be now for you now as a water home painting quite debit. Whatever St. Louis, I say. Okay. Full cover Ben, I will pay. Full Ben, I will see because I'm for yeah. The Abba covers now, Abba Nati say, and you were here round me now. Who been it was St. Louis? I saw a name. Echo. By Rabas is here. I'm not okay. Rabas is here. Online. Okay. It is St. Louis. Am I? Online. Okay, and also St. Louis. St. Louis, there's a Oduro man. There's all perfume so papa headset a Oduro. Right. They say the album be too coming. Next year was so Bluetooth one. Me na be no St. Louis I say. Okay. And friends say screen the screen protector. Yeah. Pa, this Oduro St. Louis I say yeah. Omo encarry Adom building. Yeah. Adom house one more. Adom house and is more muduma. So we do on as a when chire transan, we do carry on each transan. Dr. Akwa Johnson one man, Adom house missing. Right. One more. Yeah, first Louis was 0241
907600 0241 907600 na odi St. Louis hardware no so omo boy adwuma yes and chance papa and chance bo no omu enye de omu an na say gura na mo no bia debi open chance papa de border so and on so on places here ntino open say obehwa o no ada obekwa mo ayede wahwe oboso mo hye and uni Ghana hakwapo the cameras ebebo ho yeah ye bosu nyina na wo huru wo dan no yeah enti so wa adwinche bia betimi ayede akere wa adwen afa eti wono no the business e genuine wono ompe eni eyibi enti chance papa de St. Louis aso na wo okay 0241 90 76 00 0241 90 76 00 right enti enje de family ho na ba wai de family ho na ba sisia na ansa na family ho na beba no yanko Liberty Agasco ehomra na Liberty Agasco no ma bosia pa ama yeso ye ho atumi ha Liberty Agasco say 21 years in existence and still counting in fiema akoma ko benu ba ko na watene mu a obi antimi ntu no da. It's business loan, school loan, funeral loan, mobile money loan, normal loan, upebia, BBA loan dear, and Liberty Agasco ho, and a Quaco GP, BFA loan hundred. Liberty Agasco ho, near Quaco GP. Pachotti, and Buakwa, your head office no ever ho, and carry your office back or ever and carry. Sounds sooner a chimatachiman, as your office back ho, na a Bosia won't and some dia, a Liberty Agasco. Ana ye nyina ye ko ne akwa je bosia pa na yetumi edi djuma aba bibia so etumi akoso kama etumi edi amayen etisha no sma me se Liberty Agasco ono ana waboa ama se edwedi from ma eho ahan wo mo 0245 07 4943 0245 07 4943 0556 036 0556 362 034 0556 362 034 and 0242 139 327 0242 139 237 odi say no aka so di say ni be send me na yesi so anye oh it is say no fa me hono ye fa nto aso na bia it be enko nya mbeba mate and here na woman nti so no pay na je nsem e tewa e wa na school bi sana no ye media no so wo ho yes Katakyie FM TV on YouTube say your social media manager no ono no eda bia wo ade foforo a wode ba it is say Facebook yo ho yes Katakyie live yes YouTube Katakyie FM TV yes TikTok Katakyie FM 90.9 yes and Zoom no so yes sound that so enti we no yo baby ya pesa wo fa bia enti ken wada ba na wo de Zoom ID no wo de agu ya comment ni mo YouTube ne no so bi mo no mo ko ha eya no mo kofa no ho no mpa nti mpacho adaro ma no aye ne sanso amayen se be ya obi ko TikTok Facebook and say YouTube wa ye comment section ho no Zoom ID ne da ho to enter ya no join straight near the to screen no so na se ono so atumi hu no ho na bibia atumi akoso kama pa ba me wo help me ntino graphic abama na ebu ha no me fa no kwantum ni ne okay me nwan say abana approve to health workers and thousands of friends and health workers thousands and you heard me say say na betu dan and no minister kan wa so mbeye na bi aye kama because okay we won fam no we tio bukata Amansan yes ma fa my force and you hear me nyamba ye nwem ten e bra so say tani nyina ye say you be kan NS no national friends NS National Service Authority National Agency omo mo sensem na krata yes sir tiawa yanko enti Nyameba na say fam hono de na sese pa na Nyameba school bi yatum school bi no
dey na koba ma mutu sa school no SHS school pa o na we ade ko ya enti afa me hono na say me odi asampa da mu program is one of the segment money eje ho power Amansan Dawuro so no me odi asampa matrance na no pay ya me champion mogas producer papa any king eben me brand name no dey am the brand name be ka ho king eben is on transfer production e papa e koya na esiso koya na esiso a say eboa ma production no any bibia eko eso kama e ho ma say no pay ye be tuja e dey hyehyehye na be wem say me din kan catch school bi atum e ho na contractor bi so anase free bi so aya ade bi e ade e na oye no ma say ye de videos ni ade nya be gu so ma nya bi na police ni so aya ade on asem bi a say amanfo egusu a kan na enkoda school fo enkoda yin so Nyameba school fo enkoda e kon so ko school ni no ma esi no e no hunsam so ha no ma na no pay ye bi nyina bigoti ye sase a na say Nyameba mi wura mu straight on koni enko okay na say e kwan adam na ye koda ye our central region it's a school a friend no Odobin Senior High School ewo Esikuma Odobin Brakwa district ena ewo na sukui ni nyina ne say SHS na 8 unit classroom amosi ewo school mo no say ebeboa ema enkwadafo adusuafo atimi akotena se nesa magege aton ear na math teacher be jam na oje brane na dia nyina no atimi akire amane am nyina akoso no wei ena enkwaiti mu esua dia obehu ane say mind bi eduru honom edin red danger assign lie every three akwakosi 3 anu akache nkwenye hey enkwa mu nya mu bi abanten munyina mumpie ni nyina ne say ade ya wasi sa block no osiri 2012 and wasi sa block no ma school still we contract in Janica eni ana akotum no eti Katakyie live on Facebook and YouTube tubo na nkwa na APF free classroom no also I nkwa na APF free classroom no wasi since 2012 we see dynamo mu we no ye Janica dynamo Odobin Senior High School ewo Esikuma Odobin Brakwa district a chese contractor no wo de Yakubu Denja akobo ho enti till say ye check sika de amount nkwa na epie free no ono wa na de sika si say contractor de ma contractor world sika din kan si ansa na ba na de etuaka most of the contracts am am sign it was see to contractor na cheche no and so we did danger akobo gate na nti obi antimi nkonkusi ade abanti e say we do Esikuma Odobin Brakwa Odobin Senior High School Central Region Kwanta Abanti da mun chese sin jodi to fra mon ko no fa no dan and they also better than in from asas YouTube no that's so e do we YouTube no assembly me me kan me contractor na assembly man ni committee ni o mo ko na so mo twima sa ma we no di sa nsebui did na so ko pan classroom die pa antipa na so since 2012 and then now by 2025 and now and you are having sika 8 rooms any room they say contractor ni abro ba jin sika nti na say amba de e ko so ewo Odobin Senior High School and plano e gina bontam na classroom entina no na de atuna Nyameba uram je say Ghana han man ka say nyuma esi hanom enya sanketua say video yi opanyi bi akoto na sase so ono be di dwuma die nyina wo so na obaye no manfo age je say omatwitwa omatete ne sase no nyina nkakran to obaye no opanyi bi asini dan a che say wo edan na wasi na enye dan ketua Oduro no se hwe me mebu dan ni ntu ana wato fence wo na the porch ni mu no ana the fence wo na fa the porch ni mu so oye dan na wato na sase a obewe so adwuma obeduru wo no obi esi dan ama ne dan the porch na aba na sase mu ono dan ni bi aba ono na land ni yes the porch na aba no land ni to oduru wo no se enie ana da so no eti yentie o budan no ana ode fence wo afọ porch ni asase na ho yentie ni mune yentie se ni hisiko e ho denti ewe ni pana waranda ho so huno ewe waranda ni muare so me post wa TikTok mo ma yin jile ai say good say also ya ni sa ni pana dan nan ka sani
ɛna ne balanda mu na wei no so dan on bia wei dan si land wei na da ho ba to na bɛka wei ne deɛ bɛyɛ 4 feet pɛ no ɔde awura wei ne balanda ne mu wei afa ne deɛ bɛyɛ 5 feet no once they getting to 4 feet kra ɔde awura pram ɔde wei ne pa ne balanda ne mu nti si ne pa ne balanda ne mu na ɔno no ho ɔno na mo bi balanda Katakyie FM live Katakyie live on Facebook and Facebook Katakyie FM TV on YouTube Katakyie FM 90.9 eye TikTok oko nyina o TikTok ma yin ai say good say also ene sa ni pa na nan kasa ni woni na balanda mu na de wa ye no na se so Sunday eh so Sunday electrical fence eh ni bi so buso o Sunday bi buso san ka e de mu amu wi amanfo nsa asisi dan be mu pa bi no ye ni amo ho papa oni pa se ade no awoye reverend no nya wura obi asase so reverend no nya na de obeda no ma ya de reverend no ya gasema ke bi na nya no kre e ti wonye dai e bi kura na nso nya dia e bi na je fi we ni betina o se beba na fi wura we ni betina o se beba baby e bi ano wan e kan si am chese afi no no so beba abehu sasase na ne dia na nya ne dia e bi ano wan e di kan si do di kan si e dan mi no ha wan e di kan si na wono ho si no ni ho me so ha wan e di kan si o si no so o mu dan ba cho o si no o wai me say wo ti wa o si dan no futi ma no si bo so wo de e ya mo fa sa mra we na me say no e ka say ya na me wo ho a wo ya no ake odi ayi Mugabe obi akura the plan woni mu asase na no ba bia nam woni mu potupo ba bia si ana wasi mo so amoto asase to ho a mo nya so hwe mo won sra no mo hweye ensa nyina ye pe e wo mlem so to asase to mfie mienu akiri no won si a ensa tie nyina ye pe efiri nse ma ne ye okay gie wodi ya abeje wodi ya akwaje entu wo hwe so ya na wo si ye me se ya akwaje o wo to asase to na enwe afuso enwe obi na benya se mi efuso woti ha na ewu agye aboso no medo o me ye he wo kosi na se ewu afu obi asase so timi kodo nipa na asase no so si una akoso mane me se wo de wa ha so we papa de tie na de we hu de me kese e bi se ebe no kore ye me che on se wo de wa ha be hu Mugabe wo na ho sa wo si da na boso wo kosi wo da no de wo timi akoso na me che se wo si da no huni when to me ankopre amono si aboso awie na we say akoto fence akofem we say me say ya na we kwa kakra na so about 4 feet so tie ya 4 feet ye pe o e ye pe 4 feet e ye pe na fence e ye pe na nya pe na dey 4 feet woni be say ayi we ma ho na be so tibaro obedi fo woni be say tibi ya ma ho ma ni yi ko fa obedi fo o ha be e dey so mu da ni mu akonya asem ni mu o to no fence o bebu egu o to the fence wall say we bo so no o bebu o to the fence wall o to the fence ye ni dey we sin da boss no oba obedwiri obi ante ko kan tell you can to be fufre say no so you can to so obi ante ko kan dey tire na fa feedback bra wonim nia na pa ya na pa mi dey nim kare ho na ba beje mframa e rese bi na meken wo contractor we si da 2012 2025 include sia de a afi na ko pam o so wo beje dan na emrante e okru mo emre ya ti wa power no mo say yes ko flag sai Jubilee house and as Flagstaff house no never bandage no na se ya na se o ba Katakyie FM we Katakyie FM school for at dem o di na ka ho na okru senior high school na se me nyame adome ye PTA chairman wa agogo hey na wo si danti enkra ni mpie ebra class sawa papa no wo sa contractor no ene kantem pano na me do ko manya me ahyew sanse huwe ko Flagstaff house wo ko Flagstaff house ko yes na fa rebel da ko some mpie just what you am cancer nya me ma odi yanko so I don't know betin da ya agi ni sika nya me ma eze ni na reverence one no nya agi the first one no nya agi second one sa no nya the third one second one no dey agi second one no dey man for asasi wi adodo oh
ompomu obeko kwa okodin carrier no okotugu ni nka na da o tu foundation wo kwa na okotugu na fi wan fi ana wa yin se no yin se me dem na ya aka na de no mfa na kwan so emra de bi wasa ompemra na sa baby wo so wa wia me mpema what na wa mo se ya wi Because I can't run down for hole. Now go. There's always a point. Na se friends with the nye we be ko na edwiragu. Eti dey say Nyameba. Ye bedwira, obetimi edwira. Yes we bedwiragu ha bo. Ye tie na fa feedback. Feedback ma ekosi na. Na ko wato akosi 3. Mo so wato kesi we say one day no be 2 years. Dabi, we be say we nya one day no. We abaka hunu pa. Dabi dey one day no be 2. And I ought foundation very well. But no no sit down wa hunu. Yes, ya boss we have na de ko fa. Nyameba na sese no de ekoso o man mu de say anya asanketu akwa na that story we dey alo de o na opposite for mu dwumade bi ni say Nyameba opposite for mu dwumade bi ni say so mu gina kwa ho e check cars so we dey ade boni bi kwa ebi so also MTT bi fu e check licenses ni ahwe ties ni onima ni ahwe bibia yo kana ko okay am say bia no so mu dwumade na tande se mu dwumade abi ni fẹ́ plan mu gina ho bi de nyina ka ho mu dwumade o mu gina mi nim ana mo sa achi nipa so we bo ajapade e de pa ho ban ya no madwuma ebi adwuma bi dia wetim dia to bani ene Nyameba o pesa pe Nyameba gota o ya maka kire no Nyameba o go do cycle so cycle do obi animo cycle de nike dey 18 nyina ya pepepe go hit na wona no dey na ye won me bi wan say megaphone bi kasaba ehwan na kasaba yi o prosini ne kuta megaphone ena wakas obi answer the bag mu obi answer the bag cycle na awo no obi answer no so obi hima ye de enti ne bi anfanfa ho ma ena ho bo Dawuro sa ye enti esi akọ e wa cycle video what you are to their mind if you see something now it's on when you want it you about here so bag in you want it bag you know if you see something bag in the if you see something now it's on when you want it you about here where do come up? There's a Nyameba. There's a police minister. So we have any police in the now where's that come on? We are NC for the woman. Say something. No, it's a con so bag there's a way any idea police. Nyameba ya last so you to be say we need be home come kakra. Ning na your concern be individuals be e dey abase video no hon ma MC abetim dey atoso dey minus be bia akoso kama e wo no ken dey be dey adwuma no yes adwuma ne so fofofo man yentin kan video no na yentie ensem na ewu ansan na chese hon ko bi edi ni nyina ne ye a school from kwada chese mo P2 P3 P4 mo ko school in fact bag ye bo mo che mo bi ko school eno na manfo bi hu ye na o mo frɛ o mo so concern about books and kram any bag pa ba akoda Katakyie any books to pay and once and to na manfo concern citizens be so you wo say e dey ntie say ne Nyameba na so do wram e wo hon ma nyina na say bag a enkura na ikosuku a ni kwa mani ni media hu bi bebre a je say manfo so concern ti yenim say nkomo bi on ma ebetimi adi afa ho so bag bon kura